Yebafethu sanivile into yoba kunenkunzi yenkinsela i-taxi boss efunwayo. Njengoba mfuna phansi phezulu. Bafowethu, kuthiwa even igama lakhe ngumuntu osaya ukubizwa kwa igama lakhe. Uyabona bokucimbeni icikela into yoba bayosaya yoBrajosi Banyoni. Hayi bafowethu, lona kwa igama lakhe kuthiwa libizwa Gubu Thomas Siyabonga Getsemane. Hayi kamateksi eGetsemane akafaniseke kulamasayitha ase-KZN. Hayi bafethu kuthiwa inkunzi. Uninza khumbula mhla former police minister iNunu Gomora noSodom. Teta ngo-former police minister mnubhekicele interviewa nguJJ Thabane. Wanento ethi hayi man kunendoda apha eyosaywayo bosaba nokubiza igama ngizayi-athacha futhi ivideo yeNunu. Ithetha loo nto leyo. Bafethu wathi le ndoda lena yafika iphethe ingadlangadla zezibhamu. Wathi nje wathi I dare you esisho kwi-audience lepha wathi I dare you uba nilibiza igama lakhe khona myekuni ongalibiza igama lale ndoda indlela le ndoda eyosaywa ngayo. Hayi ke bafethu kuthiwa nje i-warrant of arrest J50 uphumile for yena zithi PKTT sizamfuna simfumane. Hayi ke uyabona ngoku le ndlela esesihamba ngayo eyoba nyanyani kubonakala into yoba akukho umuntu nje ozaba nguphunyuka bemphethe kuthiwe nje lo muntu untouchable. Eyona country sifunayo lena. No one should be above the law. Bafethu nizabuya nayo seyiphekiwe ivutshiwe lembiza nizoniphakela kahle. Kodwa kangoku nje uyafunwa zininzi nje ziliqadlala nje izinto akazifunelwa zona. Hayi ke nanku ubhuti wakwaGetsemane kuthiwa futhi ngathi akaqala ufunwa ngamapolisa ngumuntu nje ongafumaneki incam kuvela nezinye izinto zoba kwezinye ze-meetings futhi uyindoda ingathi attenda nama-meetings ukubone virtually hayi kuthiwa nje ayaziwa ncam le ndoda ayifumaneki incam but nje amapolisa ethu kuthiwa nje igwababa bayikhiphe bayibeke ecaleni bayogqobhoza kwakhe ngebhada bamfumananga. Hayi yabona ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uzixelela into yoba nje I will leave no stones unturned. Now phinje umuntu ofunwayo esipoliseni right now bafana bamba phezu kwakhe. Hey, one known gentleman here who runs a transport industry in the north of Durban went to one site with 12 armed people. Bephethe inhlokohlela zoyibhamu. Yeah. Niyalazi igama lakhe njengoba nihlelelana nje niyazi ukuthi nani niyamsaba njengoba nihleli lapha. Bakona laba abahleli labamsaba lo muntu. Yes, bamsaba. Abasukume phela abalibiza igama lakhe. Ngeke balibiza. Bafethu xa nicinga usesekhona kwalapha eSouth Africa lo muntu usahlala kwalapha eSouth Africa. Ibe khona ke nento evakalayo ngokungathi omnye umuntu ngathi beke emncedisa kweze business yinkosikazi. Bafethu kuyo yonke lento yazi mina ndiyithandi bafethu xa kuzafaka kuze kufakwe namakhosikazi nani bafethu nanifuni ngamakhosikazi because ezinye zezinto bafethu siyeyeliselwa man. I just hope nje into yoba kuyo yonke lento lena ayikho into ezajika ijongise phi umbombo ujika ujonge ngakuyiside lenkosikazi. Bafethu Deta ngomaquzilele mina. PKTT zithi khamla.